Bakunzi bahora life twongeye kubasuhuza turabashimiye cyane ko mudukurikira muri benshi. Uyu munsi tugiye kubabwira ku cyayi kindi cy'ubwenge kigezweho kimaze kugaragaza ubushobozi bukomeye mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buhumekero, cyane cyane abantu bakora ahantu hari umukungugu, ahantu hari ivumbi, ahantu se hatuwe n'abantu benshi, ahantu hari inganda, cyangwa se muri iki gihe hariho igihe cy'ihungabana ry'ibidukikije, cyane cyane mu gihe habaho ubushyuhe bwinshi kubera ihungabana ry'ibidukikije no kwangirika kw'ikirere. Rero nta kindi cyayi turi kubabwira nicyo bita clear lung tea. Clear lung nkuko mubyumva ni clear lung tea. Clear bivuga gusukura ibihaha, ni icyayi gisukura ibihaha. En français bavuga nettoyage des poumons. Nettoyage des poumons ubundi se wakoza mu bihaha byawe ute? Mu buzima busanzwe kugira ngo ibihaha byawe bisukurike cyangwa se bikorerwe isuku, uba ugomba gukora ibintu nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukwirinda ahantu hari umwanda mwinshi, ahantu hari umwotsi mwinshi, ahantu hari umukungugu, ahantu hari ibintu bitumuka bishobora kwangiza ibihaha, no kwirinda indwara zandurira mu nzira z'ubuhumekero. Aba harimo indwara nk'indwara z'amavirus, indwara z'amamicrobe nk'ibicurane, indwara nk'igituntu. Izo ni indwara zangiza ibihaha. Igice cya kabiri rero ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo bituma ibihaha birekura imyanda biba bibitse, bigafasha kunetwaya nyine koza, hanyuma ibihaha bigasigara bimeze neza. Icyiciro cya gatatu rero ni ukunywa no kurya ibintu bifite umumaro bifasha ibihaha gukora neza kandi bikabirinda imyanda. Aha niho turi kubabwiramo by'umwihariko clear lung tea ifite imimaro ibiri ikomeye, harimo kurinda ibihaha no kubikiza umwanda, ariko kandi ikanafasha mu bihaha kuvanamo bimwe mu myanda iba yaragiye yitekamo no kongera gusana utunyangingo tw'ibihaha. Clear lung tea ni ingenzi dore ko ubwayo ifasha gukura ya myanda za substance nocive ko ziva mu bihaha. Ikindi niko yongera ubudahangarwa bw'ibihaha, bityo ibihaha bikagira ubushobozi bwo kwirinda indwara no gukuramo microbe zitandukanye zishobora gutera ibihaha kurwara. Ikindi niko ifasha guhumeka neza. Clear lung tea ni nziza ku bantu bafite indwara zirimo nk'indwara zishingiye kuri asthma, indwara za emphysema, indwara za bronchite, indwara z'igituntu n'indwara zijyanye n'ama sinezite. Clear lung tea isukura mu nzira z'ubuhumekero nko ku bantu bafite cancer yo mu bihaha, ituma ibihaha byabo ya myanda biba byagiye bibika ya mucus agenda asohoka, bityo bikarinda umusonga mu bihaha, bikarinda ibihaha kuba collapsed. Clear lung tea ni icyayi cyiza aho ukoresha agasashi kamwe kugera kuri tubiri mu dutasi, hagati y'agatasi kamwe n'udutasi dutanu. Icyo gihe ushobora gukoreshwa nibura agatiba kamwe kakoreshwa mu gice cya litre. Clear lung tea ni icyayi cyiza dore ko ari icyayi gikomoka ku bimera mwimerere bifasha cyangwa se bivura mu nzira z'ubuhumekero. Clear lung tea ubwayo ni kimwe mu cyayi gikurwa mu bimera bigera ku moko atandatu. Ikindi clear lung tea ni ingenzi ku buzima bw'abantu badafite n'ikibazo cy'uburwayi, ariko nk'abantu baba mu mijyi nk'uko mubabona mu mujyi hari abantu benshi, imodoka nyinshi, moto nyinshi, ibi byose byongera ingano y'umwanda mwinshi duhumeka. Bityo rero gukoresha clear lung tea ni ingenzi cyane kugira ngo bidufashe kurinda ingaruka mbi ku bihaha byacu, ingaruka zituruka mu kwangirika k'umwuka duhumeka, ingaruka ziba ziturutse kuri ya myanda myinshi ibiri mu mwuka tugenda duhumeka, bityo bigafasha ibihaha n'utunyangingo tw'ibihaha gukora neza kandi bikarinda indwara zitandukanye zo mu nzira y'ubuhumekero. Clear lung tea nakubwira ngo uyikoreshe kandi ni nziza ku bantu bose, cyane cyane abantu barya. Abantu bataragera ku gihe cyo kurya nk'abana batoya ntago bakoresha icyayi nka clear lung tea. Ni icyayi cyiza ku bantu bose, cyane cyane
abantu bafite n'ibibazo by'umuhumekero akaba ari icyayi kibafasha kugubwa neza no kumererwa neza. Abantu bafite uburwayi bwa cancer, abantu bafite uburwayi bwa emphysema, abantu bafite ikibazo cya asthma, abantu bafite ibibazo bya bronchitis, abantu bafite ibibazo bya asthma, abantu bafite ibibazo by'amasinezite. Clear Lung Tea ni icyayi cy'ingenzi ku buzima bwabo. Mu gihe ukeneye Clear Lung Tea wagera kuri Horaho Life ni mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage 3 mu muryango 302. Mushobora no kuduhamagara kuri 0788 6988813. Turabakunda cyane, mwibuke gukora share, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like kugira ngo natwe ibiganiro byacu mu bitera inkunga kandi bigere kuri benshi. Turabakunda aho muherereye hose ku isi, inshuti zacu aho muherereye muri Amerika, muri Aziya, mu Burayi, mu Bushinwa, mu Burusiya, inshuti zacu muherereye muri Afrika, South Africa, Mozambique, Zambia, abantu bari hirya hano Tanzania, bari Kenya, Uganda, Congo, turabaramukije cyane n'abandi mwese aho muri Norvège, Canada, Denmark, turabasuje cyane. Turizera ko mudukurikira muri benshi n'abandi bose mu bihugu bitandukanye mudukurikira muri benshi, turabakunda. Niyo mpamvu tutazajya duhwema natwe kubaha amakuru cyane cyane kuri bimwe mu byafasha ubuzima bwacu, ubuzima bwanyu kugira ngo burusheho kuba neza. Clear Lung Tea ni kimwe mu cyayi cy'ingenzi ku bibazo byo mu buhumekero, mu kubirinda no mu kumererwa neza. Clear Lung Tea yikoreshe uzatubwira. Turabakunda cyane, turabashimiye. Mwibuke ko ubuzima bwiza ari cyo gishoro. Mukoresha Clear Lung Tea. Murakoze cyane.